Pamiarsa makepung mapaikatan sarang Kabupaten Jembrane, pindah ke tradisi khas tetamuan leluhur sane ngadautin manah. Usaha ring sejeroning lestari yang makepung starter rajak kemargiang oleh samian baga krame. Sayan akeh nyanyi krames sani kedaud ngelestariang makepung semaliha Bupati Jembrane inengah tamba osah indik kewentenan bibit kebo sani keanggen makepung. Bupati tamba ringslah galah event Kapolres Cup 2 di sirkuit Lod Brawah tanggal 11 Juni sani lintang merasa osah indik kewentenan bibit kebo asli Jembrane. Santukan renggalah ungkuran mang deside molihang bibit kebo pares ke kantos ngaruruh kedura Jembrane. Bibit kebo nenten malih kepanggih ring Jembrane. Mantan Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bali puniki sumaken pisan yeneng ring Jembrane muatang genah panglimbakan bibit kebo anggen makepung mangda status saya gering Jembrane. Ringgalah pungkuran pai ketandani pacang mau usaha ngelimbakang bibit kebo angge makepung. Pai ketandani taler ngaptiang melarapan sayan akeh nyane acara makepung nyapran awar sepuniki sida numbuhang gegiras ke antuk ngelestariang ketamian budaya khas Jembrane inucap. Baik ketandani ngaptiang seke makepung status semangat antuk nyujur Jembrane emas warse kali tali 6 likur. Bupati Tambe Masemaya ritat kala wisatawan ngeranjing Jembrane makepung munggah dados kanan sane mal sane kejangkepin Jekok. Asa punika taler makepung Kapolres Cup 2 ring sirkuit Lod Brawah puniki wantah pindah ke acara Cup pertama makepung ring warse kali tali 3 likur kamiletin oleh satu siada sekali pamilet. Pemarki nucap akeh ngedautin krama kantos penyuan diri. Kapolres Jembrane AKBP Idewo Gede Juliana Mausang makepung Kapolres Cup warsane mangkin sapisanan nyangre wanti warse kaping pitung dasa pitu Bayangkara sani pindah ke pahan pemargi ring sajeroning lestariang tetamian budaya Kabupaten Jembrane. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.